Sad pitanje za sve koji gledaju. Da li okruženje danas i pre 30 godina isto? Ne. Okruženje menja mozak. A zašto su onda isti planovi i programi? Ili još bolje pitanje. Ako nama svaka nova generacija slabija, to se vidi na upisu u prvi razred. Da li ćemo rješenja naći u teorijama od pre 50 godina kada tih problema nije ni bilo? Pa nemoguće. Zato su važne neuronako koje predajem po Evropi da malo približimo neko otkriće iz medicine i za vrtiće i za škola, pre svega za roditelje. Tako da onda, kad to razumemo, onda će pomoći i učiteljima i deci. Samo bih dao tu primjer za Ljubivoja Vršumovića. On je pričao baš to takmičenje. On je bio mali, pored njega sedi Savo, najbolji prijatelji i kaže takmičimo se. Ko je brži, ko više skače, ko skoči preko potoka, ko duže zaroni u potok, ko skoči s više grane, povredili se. I pisali rezultat svaki dan 2 discipline. I Savo je vodio, ne znam, 180 prema 170. I dobili domaći zadatak da napišu pesmicu. I kaže Ršum, a ja spretniji u reči. I dolazi dan, on sad to čita, ustaje, čita, Savo sedi pored njega i kaže, gledam u Savu i krećem. Ima jedan mali Savo, kraj babe je spavo. Pogledamo njega, a kaže, njemu već uši crvene.